Dragi moji prijatelji, veliki pozdrav. Konačno sam dobio garten ili šreba garten. Šta znači dobio? Platio sam ja to, ali zaista sam se morao izboriti da bi to dobio. Koliko je posla? Na prvu kada sam vidio, pristao sam odmah. Kada sam ušao unutra, potpisao ugovor i platio, bilo mi je drago i odmah sam se dao na posao. Već sljedeći dan razmišljao sam da izađem iz ugovora samog, jer zaista mnogo posla ima oko ovoga. Gospođa koja je prije nas imala sam ovaj garten je ga zapustila do bola. Od same ostruge, loze, neurednog grožđa i ostalih stvari do ogromnih trva, odnosno panjeva koje ne služe ni za što. Onda na samom krovu kuće je dograđivala neke dijelove koji se meni ne sviđaju, njoj je to bilo ok. To moram poskidati. Dvije male kućice koje se nalaze iza kuće, šupe, isto moram skinuti. I tako dalje, i tako dalje. 7 prikolica samo zelenila koje sam isjekao, sam odvukao. Evo spremam 8. 3 prikolice samo drveta sam odvukao. 2 prikolice do sada plastike, plastičnih kanti i ostalog. Zaista nikada nisam vidio ni jednu ženu da ima više čekića kao što je dotična. Naravno, kada sam ušao ovdje nisam imao kosačicu, trimer, motorku. Kosačicu sam kupio, a danas sam kupio ovu motorku. Rečeno mi je da je nova i zaista jeste bila nova ganjc. Kaže čovjek, kupio sam je i 3 mjeseca, probao sam da pali, neće da upali. Ja mu ponudim 40 eura za motorku, kaže malo mi je, 50, 60, kaže ok, odem po motorku, donesem kući, otvorim benzin, ulje, nema ni mirisa od benzina i ulja. Naspem, povučem par puta, motorka upale kao mina. Ostavim je pola sata da odradi onako, samo da ulje pređe preko cilindra, preko lanca i ostalih stvari, i odmah sam startao sa sječenjem onoga što sam mogao isjeći. Tako da uzeo sam novu ganjc, motorku, 50 cm mač, 64 kubika, 4,5 konja i sasvim solidna motorka za stvari koje meni trebaju. Evo da vidimo kako pali. Odlično. Halošen! Dragi moji prijatelji, konačno došao je i taj dan da mogu vidjeti garten kog još nisam kupio. Do sada sam gledao bezbroj malih bašti do nekih 330-400 kvadrata, ali ovdje gdje ja živim u milionskom gradu zaista je teško doći do jednog ovakvog dijela, jedne ovakve oaze, zaista mukotrpan, trnovit put. Ako se pitate zašto sam baš izabrao ovaj garten, jednostavno
Ispalo je, ima mnogo posla, ali i cijena koštanja je skinuta za nekih 4700 eura u odnosu na cijenu koštanja koliko bi koštao sam taj garden. Dakle, tih nekih 4700 eura sam morao napakovati na cijenu koju sam platio za ovaj garden ili ovu baštu da bi dobio baštu onakvu kakvu bi ja želio. Zaista ima mnogo posla. Baka je ovaj garden imala 34 godine, skupljala i nakupila je mali milion stvari. Garden je zapušten, korov, ostruga, granje, loze, grožđe, 2 šupe i ostale stvari koje moram maknuti, grill, na terasi, ovdje onde, dakle mali milion stvari. Ja sam krenuo prvo tako što sam pokosio travu da mogu sortirati sav ostali dio koji želim baciti i krenuo sam odmah sa sječenjem ovog zelenila. Do sada sam odvukao 7 prikolica zelenila. Sreća moja je što AVB ili stanica za odlaganje je odmah neki 800 metara vazdušnom linijom od mene, tako da sam sve mogao odstraniti na deponiju. Ovdje nekada kad ovo očistim, ako Bog da ću posaditi krompira, odnosno luka, paprika, znači sve do ovdje, samo luk i paprike. Koji paradajz. Garden je poprilično veliki. Ako bude mogao upalit ću dron da vidite odozgo kako izgleda. Znači garden je poprilično veliki. I ovo moram sve povaditi ovdje. Vidite ovdje ova loza i to. A to nije rađeno dugo godina. To je strahota. Eto. I ovo ovdje živu ogradu, šta je ovo, sve moram počupati. Naručio sam rukavice za trnje, to je to. I ovo sve se mora maknuti. Ovaj jorgovan ovdje jedan i njega mora maknuti. Mislim, na lošem je mjestu. Ovo su bambus i bambusne trske, nemam pojma šta. Ovdje je baka imala komposta ovdje i ovdje, a ovdje, vidite, ovo sve se mora maknuti. A ovdje negdje ima kada. Ovdje ima kada i nju mora maknuti. Ovaj dio, ovu kućicu ovdje isto mora maknuti. I ovo mora maknuti. Dakle, mnogo stvari i mnogo posla me očekuje. Tako da vidjet ćemo kako će to ispasti. Kao što sam rekao, ovo nije projekat koji traje jedan dan. Već se vidi da je to neki objekat tu. Evo idemo. Gledajte kanti, plastika. Gledajte ovaj dio ovdje. Gledajte ovo. Ko će ovo izvući? Ovdje ima 2 dana posla da se ovo sve. Ovo je sve loza uhvatila. Eto. Ajmo, kupimo sve unutra i idemo. Idemo na sladoled, ok? Ja. Ha?